Tēnā anō koutou. So the kōrero we're going to be looking at today is a really simple one, and it's the use of homai and hoatu. Anei e tahi o ngā kuputaka mō tēnei rā, o reira titiro. He pēke kirihau tēnei. He pēke kirihau. He pēke waiporoporo. He pēke kahurangi. He pēke whero. Me he pēke kowhai. He naihi mā ēnei. He naihi pango ēnei. He tope tope tēnei. He mīti tēnei. E taha tū. Homai te naihi pango. Kia ora. Homai te tope tope. Tēnā koe. E taha tū. Homai te pēke whero. Kia ora. Homai koa te pene. Hai. Homai ināia nei te pēke kahurangi. Kia ora. E tama. Waiho ngā miti kei roto i te ipu. Ka pai. Hoatu ki tō tuahine. Homai te pēke kowhai. Ai, tēnā. Kia ora. E taha tū. Homai ināia nei te pēke waiporoporo. Tēnā koe. Hoatu te naihi mā ki tō māma. Kia tūpato.